Salut Medani, Jabener. Ini kali ini gue udah jalan-jalan lagi dalam rangka. Oh iya maaf. Bareng sama inilah anak-anak apa kampus. Kemarin kita kan ke Luxembourg ya. Kita kan kemarin ke Luxembourg. Ya sekarang kita ke Swiss. Ini kita lagi di Swiss. C'est le Tessin. Alors on peut dire plus ou moins 5-6% de la population suisse parle l'italien. Et là que quatrième minorité, c'est gréco-romain. Il y a une minorité de... Hey! 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 How you doing? Hey! Vlog high five, vlog high five. Oke, satu kayak tadi yang di situ. On y va tout de suite, c'est parti. C'est bon. Ayo. C'est l'heure de partir. Si, il faut. Widih, mantap ya. Mantap deh. Ini kita baru kelar di tempat pertama. Ram, nama tempatnya apa Ram? Jardang de Mil. 2000 bunga. Tuh. Kayak di sana yang di Jogja kalau kata Fabian. Ini kita lagi mau naik bis lagi, mau lanjut. Lucien. Bentar. Fab. Kita lagi nunggu bis. Yang kita mau ganti. Kita mau habis ini kita mau ke kota lain namanya? Lusan. Kenapa Pindah bus sih? Karena bis ini doang. Alah bohong lu. Terpisah sama pamitan sama bis. Ini bus kita nih abal banget ya. Kita diusir-usirin ini, kita suruh nunggu bus yang lain. Tapi habis ini bus kita tingkat. Habis ini bus kita Oke, yang pas ke Luxembourg. Yes. Terus habis itu kita langsung istirahat di L'Auberge de Jeunesse. Oh iya, kita di kota apa sekarang? Oh, kita di ini kota sekarang, kota Bern banyak. Oke, ini kelima terbesar di Bern ini gue apa? Katanya ini Apa? kota Pemain Everton. Lah, Sofani lu. Oh, ini Siapa ya? Benes. Itu Benes lagi. Bernard. Kota kelima terbesar di Swiss. Yang pertama tuh Zurich. dua Geneva, Genève. Geng. Di Belgia. Keempat Ini Young Boys. Lusan, abis ini kita mau ke Lusan. Ini Soti. kelima. Gue biar ganteng. Silau. Jadi Swiss tuh nggak punya apa namanya ibu kota. Dia Kacangin dia anjing. tuh kayak federal gitu. Jadi tapi Bern tuh pusat ininya kan kayak pemerintahannya, tapi di sini tapi nggak ada ibu kota gitu ya. Ntar kan gua sotoy. Nih lihat nih Haryo nih. Kan tadi ada tour guide. Haryo lihat dong Haryo. Jadi yang ini Aryo, ini tuh diajarin bahasa Indonesia mulu sama Aryo. Diajarinnya tapi nggak bener, asu, kimak gitu-gitu dah. Yang ini kurang ajar emang, yang ini. Yang ini cuma pengen, aduh nggak ngerti dah. Ini apa lagi nih, yang ini nih. Jadi kita nih 2 hari 1 malam. Ini hari Sabtu. Sampai besok doang, besok pulang. Kita ke 3 kota nih, habis ini ke Lusan, habis itu ke Gruyère. Pokoknya itu deket lah. Gruyère. Oh, ini kota Swissnya nih. Ini bar, nih tulisannya gini, ini Gruyère, ini Lusan. Kita di sini sekarang. Maintenant, on est ici. Dan motivasi dong kayak Atta. Après, on va aller à Lusan. Ce soir. Après Lusan, on partir à Gruyère. Tu comprends? Kita sapain orang. C'est pas bien. Hah? C'est pas bien. Je peux pas dire. Je peux dire que en... Ça va, c'est gentil. Oui, aku sayang kamu. Aku sayang kamu. Ah, Itu gua yang ngajarin. Aimer quelque chose.
Kan lama banget nunggu busnya. Enggak pinjam. Yuk. Tarian saman yang kemarin kita tes. Turdumong. Itu acara memperkenalkan budaya di Ya. negara masing-masing. Jadi kita tampil saman gitu kan. Gua atlet saman gua. Waktu itu olimpiade. Yuk. Olimpiade saman. Dari awal. Itu ginje. Itu ginje. Ini guru kita nih. Ini guru kita Ini. Apa sih lu? Asik banget ya. Ikutan, ayo. Ya Allah. Bengkok serius. Enggak, kuat. Ayo. Wah, shit anjir. Jaguar anjir. Be anjing. Udah. Ayo, tuh. Pak, enggak. Jalan tulile, labile, jalan tuna jalan. Gue lupa dari yang. Ya jadi gini lah. Kalau cowok saman kan. Jadi habis putaran pertama tuh pas keduanya ribet lagi. Mantap. Ayo lagi dong. Iya, itu kan belum. Ya itu. Gimana? Iya. Enggak gini. Gimana? Dedela haning ham. Dedela. Ayo saman. Pap terakhir gini. Jatuh. Botol lu jatuh. Ay. Kenapa anjing? Nyanyi dong. Bisa ke sana enggak? Ini jangan diliatin. Ayo tuh, 2, 3. Dedela haning ham. Dedela haning. Aneh. Ikutin gue. Oh, biar lu kematiin gerakan anjir. 1. Nanti lagi tampil ulang. Oke. Iya, ayo dong, fokus dong guys, fokus dong. Lagunya Dedela haning ham nahambon bona dedela hambon bona dede. Nih. Udah. Tuh. Udah bagus nih background. Tuh, 2, 3. Tidila haning ham. Tidila haning ham nahambon bona dedela hambon bona dede. Lamat tayo ugang, lepati taja kopati. Belepotan. Diusa leha aku di leha nih kan. Habis leha langsung gini. Berarti gini. Dari kecilnya udah diajarin hiking nih. Wis, kamu tercapel. Leslie. Oh Leslie, sabar Leslie. Oui, ça va bien. Et toi? Oui, je m'appelle Julia. J'ai femme, mais whatever. J'ai faim moi aussi. Ouais. Et toi? Bonjour, je m'appelle Katie. Bonjour. C'est une Ouais. Ini teman-teman masa kecil gue pas di Amerika. What up? You call this American. Teman masa kecil gue ini. Exposed. Los Angeles. Oh, Oh, okay. j'ai beaucoup de familles qui habitent à Los Angeles. Oh, c'est comme moi. Katanya all black, tapi ini I was born in LA like 19 years ago. Cepet kacamatanya. No. Hah? Bohong banget. I'm half Espanyol and Ini kabut banget nungguin bus ya. Bisnya nih sama aja sih, cuman beda warna doang. Ngapain ya ganti bis ya? Basir. Wih, cantik banget. Swebel. sangat baik. Tahan dong. Ini bisnya, ayo kita naik. Oh, itu di situ jadi ada lift nih. Ini lift nih. Jadi inilah suasana di Swiss, di kota Bar, Ilfebo. Nah, jadi itu ada beruang tuh, kalau kelihatan mah nggak kelihatan nih kamera ya? Enggak.
Ada beruang, nah terus itu turun naik lift. Restoran. Asik ya. Jadi ini kita lagi diri di atas jembatan apa namanya nih? Brasserie. Nama Brasserie itu. Itu nama toko, Pak. Nama toko. Nama toko kan itu. Nama toko ya. Salah Bapak berarti. Ya, jadi kita mau kemana Ram hari ini Ram? Mau ke Vieille itu kota tuanya. Ya kita ini ada waktu kosong 3 jam, lama banget. Iya 3 jam. Suruh jalan-jalan di kota gitu. Ntar ngumpul lagi di sini tempat yang tadi kita latihan sama. Tuh beruangnya tuh. Ntar kita kesini ya. Kita cari makan dulu. Lapar.